Ngatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka no urathie na mbere wega. Miririnko nieka kiundu giatiga andu matagwitikia thutha wa Djfatxo kumwandikira ndumiriri nendaini cia ukinyaniria. Djfatxo shared post ĩrĩerekeria kuri Miririnko. Mashabiki ni makorwo magicomment na njira nene muno, no makorwo mari very surprised ni kuona reaction ya Miririnko riria mundu gwitwo Djfatxo agikorwo akimwandikira ndumiriri iria amutagwo kune Nendaini. Djfatxo andikira Miririnko hamwe na muini Joyce ndumiriri ya mwanya muno ni undu wa rwimbo merega kuruta ica ikuhi ruria ruronekana ati mundu ahetukiire maundu maritu maingi muturire-ini ni ruramuhe some inspiration. Djfatxo in that comment akorwo agicokeria Miririnko ngatho na mutag in that comment ni undu wa ciugo cia mwanya, ciugo cia hinya cire rwimbo-ini ruu. Neno ni ndumiriri ya Djfatxo akiuga thank you and congratulations Miririnko and Joyce the boss lady for this powerful hit. Na kindu mashabiki makorwo makinote thutha wa Djfatxo gukorwo agitambura Miririnko na njira nene na akorwo akimutag thiini wa nenda ciake ni ati Miririnko ndanakorwo agicokia na ni akorwo akiignore Fatxo na ndanatua atakinyirwo ni ndumiriri iria Djfatxo agikorwo akimwira ati ni mucanjamurite na ikamuhe hinya igie rwimbo ruru rweru merega kuruta. Make sure ni turn on your notification or subscribe niguo hindi ciothe twaikia video gakorwo ri wa mbere gukinyirwo. Thank you for watching. Tucemanie in our next one.